Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sagbay na, kaya't mi akablaawan amin amang tartarabay iti daytoy a programa. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. May tag-ay to tinapakumbaba. Dito'y drama tayo, Anaraar Tinamnama. Mabitlaang, umayan. Adaak nanang, si kamot gayam anak, alasumr ka. Agyam anak nanang. Anya tumay mo ibaga, naisarong ka manon dito'y balay, anak. Umayak ko maumutang iti bagasyo nanang. Anya, umay ka manil umutang iti sangyo. Awan bagas may, inka umutang iti sabali. Lakay, adupay mutlaang di bagas tayo. Iso adi mo kumamot imutan to anak ta. Sa may sakit utangan na mo, tumay naalaan. Uray pay. Tatang, apay akas to'y kayo umutan kanyak. Saludsudem ka di paylay. Saan ka kuma nga umutang ita anak ko? Noong pangag mo nagiti pamagbagami di kan ka. Lakay, dalpasan day di. Saan mo nadakdakamaten tinapalabas? Talaga ka di asan nyo latam awat ni Brandon kas asawak tatang? Iti ka ano man. Saan kontra pulos maawat ang manugang rayjay alalaki. Gapo, iti makitak akin narigat ti Begyo. Ara, agawid ka. Amang ano adupay ti may saok adi mo kayak no di ka pala pumana. Mabitla ang anak. Inak mang sukat iti bagas nga itod kuken ka. Kunak mata di mo ikan. Bayam, amapan umutang iti sabalay. Tapno maamiris na tidak kalabindot na. Nasayat man. Nakautang kamot lang karag iti dadakkel mo iti pangaldawan tayo. Bakit? Saan adanan ng kantatang tinakautangak iti bagas? Anya? Di ba't? Hindi balay na tinapanam? Uno na ita. Ngam, saan akayat ni tatang ti agpautang iti bagas? Unay magtat. Kat, nangutangam nga ro di tinsangpat mo. Imutang akin na nasolidad akaruba damot laang. Taklat na tigura kadatadag iti dadakkel mo, Diana. Nagmawmawon tigura kadata ni nanang. Nilaangan tatang ti manggurgura kadata. Sabalya talaga ni tatang mo. Talaga di naklat na maawat na manugang. Dumtang tulat ti panawin ang maawat na kamutlaang ni tatang kas manugang. Sanak to lang at ang maawat. Indon makita na bumaknang tayo. Iso nga, napanunod ko. Aga product. Anya? Usar ti inadal ko. Kas caregiver. Barang makalong out tayo tirigat. Kat maklon na konti ama. Kas manugang na. Brandon, numabalin. Diyak kayat mamadayo ka. Ngamtak no may kantay tinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Si papalubusak iti kunam apanagabrod mo. Agyaman bakit? Sapay lang ko ma. Tadagasat ko nga umadayo. Anyat ko nang bakit? Agabrod di nakapupobre ang manugang mo. Wan lakay. Tabareng kano iso ti pagbaknangan da. Kat mabigbig munton akas manugang. Mawanlat ang mukon do siyang. Sigurado, anda may raram na iti utang. Gapo iti ambisyon na dyan, Brandon.
Lakay, tapno saan damot amay rarum iti utang kas kunam, tulungan tan ida. Anya? Anya ti kapuna? Gunggo na da diya nga anak mo no agrigat man. Pinantumot kami kinayat na di iyar-arit takin kuha na baknang. Agpanunot ka kumamot iti nasaya at lakay. Tulungan ta ti manugang ta maka-abroad, bareng rumang ay tumutan ti biyagda. Awan to apulos ti mauray na at tulong manipon kanata. Ta imukuok ti gurak iti anak ta, gapo iti kinasokir na. Bakit? Dayana, bakit? Andan na biro ka kan mang pautang kanyak iti panagabrod ko. Ha? Agpaiso lakay? Asino nga iti nakautangang? Limanong imong. Kat manumot nga iti interes na. Ang mga no na nga tuunay. Kat ad-addan may rubot iti utang. Saan ka matanagan? Ta saan na pa interesan ti inutang ko kenkwana? Ha? Agpaiso lakay? Well, basta isublik to kano adagos ti utang ko kenkwana. Apaman nga agsuldo akon iti papanakapagilian. Ay na, nagsaya at kintinday dyan nga imong. Agyaman ta iti Diyos bakit? Ta iso tinang iturong kanyak iti tao a makatulong iti problema ta. Wan lakay, kat slapay la kumatag na nayon data atar-tarabayan na ta ti Diyos. Papanamdo siyang tapaya kaslagap apura ka arumuar. Ay kwa, lakay. Oh, apaya di ka makasungbat iti limpyo. Papanam. Nakita yan da Brandon ta agim impaki ka noon amapano ni abroad. Anya, nagpartakan. Kaano lang na hindi pa nakadamag ko ang nag-apply para abroad. Daytat pagkunaam, asaan abaybay ang ti Diyos dagiti may pagpababaw no may ruruman. Sumardeng ka man, Lucian. Di mo iraman ti Diyos iti saritaan ta. Agluasan ti manugang ta mapan iti balasyo taaw. Kat sigurado nga aglupos tumutan ti panagbiagda. Nay, pintado mutan dagiti kukom anak. Wana nang, kamaudyanan na. Makamanicure mutan, tagpaw-paw mutan ti manugang yo. Kastaya, aguray ka. Adaman damagag. Anya gayam ti pagtrabahuan ni Brandon, iti pagilyan anapanan na. Caregiver nanang. Anya, ay sos, nagrigat mutan da dya trabaho. Kamanungay ta iwanan na anak. May salaang alakay nanang. Apay, awan ka pamilya day jay nga iwanan na. Lakay ka no baro nanang. Katidakas na. Awan apulos ti kabagyan na amang talyaw kan kwa na. Iso nangalan iti mangistimar kan kwa na. Unay muto na kinapimpiman day jay nga iwanan ti asawam. Wan nga ron nanang. Ngam baknang kano. Ay, oray baknang ano na imot. Saan nanang? Naparabor ka no. Iso ama ay ayaw mo't unay ni Brandon kan kwa na. Stick side na kapilat kaya. Nangalam nito yung bunusyan. Impadawat ti anak ta, itay na pa anak ije balayda, lakay. Ha? Anya? O sino man ti nang ipadawat ken kwa na iti dahi ti akapay? Awan, tinang ipadawat kun kwa na iti dahi ta akape. Gamkit day, impaw iti asawa na. Ta kaaw-awat ni Diana ti package nila kay na. Anya? Kat amom lakay, nakabakbak ng kano di amo ni Brandon. Kastaya. Wan, gansan laday ta. Naparabor kanupay. Iso akay kayat mo't ni Brandon ti amo na. Hello lakay, imawag ka man. Alam min bad news ken good news akayat ko amamang bakal. Ha? Anya nga day ta bad news lakay. Natayan ti ay aywana kalakay. Ta na high blood itay malam. Anya? Nukasta?
mapilitan na sumangput kan dito'y Pilipinas. Wan bakit? Kat, anyamot nga di ko nam a good news. Mabali na saan ka amamati iti ibagak. Ngam, dahito iti kinapudno. Adda kanya kung nagiti dokumento a pinirmaan ti ay-aywana kalakay sakbay a pimusay. Ha? Anya ngay dagita a dokumento ng igamam? Nagiti dokumento a pinirmaan ti aywan ko alakay. At ti kinabaknang na kat ipatawid na kanyak. Anya? Ay, Anton lakay. Lusyang, Ay na, sino ti nang kamat kan ka tayo nagtagtagbatan? awan tinangkamat kanyak. Apay nga ron nga umanal ka simrek dito balay. Gaputad dadamag ang mabalin adi mo patyan. Anya mo na itadamag? Ni Brandon ang manugang ta, baknangan. Anya, apay, ada ka di nagtayaan na nangabakan na iti milyones, iso ko na mabaknangan bakad. Awan titinayaan na. Anya nga ron ti bimaknangan ti manugang ta ko na idinto ta caregiver lang ti trabaho na iti abroad. Isu kano, tinangipatawidan tila kay nga aywan na kadagiti amin a kinabaknang na. Anya, Unlakay. Isu ngay ti mabiit agawid dito'y Pilipinas ti manugang ta. Tanatay muteng ti aywan na alakay. Mabitlaeng. ada akong bakit? Brandon, ay na, agyaman na si mangpot kan lakay. Agyaman na kiti Diyos. Nagkasatan na iti ngay sa sangpet ko bakit? Isungain kaya ba nagitidadakil mo? Kan pakamuam amin akakabagyan tayo. Tay tamot lang, agpabunar ta. Umayan. Naimbagta na danon kayo, nanang. Si kaamot gayam, anak. Anya ti ibagam. Nakadawas ka ba't dito'y balay? Umay ko ibaga asim mangputan ti manugang yun, nanang. Kat kayat na kayo ang makitakin ni tatang taag pabunar. Anya? O, nanang. Iso ngayon kay grubatan kini tatang. Taumay kayo ni balay. Panagkunak, anak. Kat mabain ni tatang mo. Anya kumangay ti kabain na? Sa dino ayat ayan ni tatang, tasyak man ti makisarita ken kuana? Ada di talikod ti balay, madama pakpakanen na dagiti manok ken pato. Inna kita ayan na nanang. Siyak tulatan ti mga lukoy iti amam tapno umay kami iti balayo. O sige nga nanang, kumbinsirin nyo ni tatang. Tain kami mo't pakamuan dagiti daduma kakabagyan tayo, ta umay dan tumot makidaya. Sino di imbahin lugan di tricycle a pimanaw? Bakit? Ni Diana nga anak talakay. Nay, ano ti may naimbaga? Imay na impakaamaw asim mang puton ni Brandon. Kat agpadaya ka no, kas panagyaman mo ton iti grasya nga insangput di manugang ta. Anya? Nala, agdigos kan tamapan tamakidaya. Pambarantan tumuton ati makisarabaw. Diyak kaya tumay. Nay, apay adi mo kayat? Mabay na kagpakita ti manugang ka. Daytan ti kung kunaklakay. Napalalon tumot ngamen ti panangibaba mi ti manugang ta. Inuy uyaw ken inumumsim ti kasasaad da. Ay nga manya nga ita. Baknangan jay manugang ta. Ay na, paiso di nabasa kiti nasanto na kasuratan bakit? At maumumsay kan may pagpababa kat may pangaton tao. Wen lakay. Tatibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Kat agyaman ak tamaamiris mo itan. At tinapakumbaba kat may tag-ay to. Itag-ay to ti Diyos. Uwain, bakit mamatyak? Ala ka dumawat ka nga rod iti dispensar wano pamakawan kadagiti inuy uyaw ken inumumsim. Ala, kumuyog kan kanyak. Kat agsarita kay to iti manugang ta. Saan bakit? Diyak kaya tumay.
Kaslak marunaw agpakita ti manugang ta. Si kalatan ti mapan makisarabo ka na kwadra. Nasaysaya at mutlaang ano duata. Ta bareng iti panagpakita mi ti manugang ta, maksayan mo ti dagensen iti barukong mo. Mabainak nga raw. Ano saan ka nga umay? Kasano nga rod ngay nagkiddaw ka mo ti pambakawan ni ti manugang ta? Bakit? Nasaysaya at mutlaang no si kaamis mo ti dumawat iti pambakawan. Iso nga ingkaki din agrubwat ta mapantan iti balayda. Nagaawi din dagiti bisita Diana. Siya klaangan tinabati asa nga Elio. Ninanang mat, saan kayo nga bilbilang asa nga Eli? Tada kayo ti inak. Kat naragragsak pa'y kuman, may ni tatang. Mabain ka no anak. Marunaw iti bain nga agpakita iti asawam. Nanang? Awan kirong ba nga pagbainan ni tatang? Tauray inoy-uyaw kan inumumsinak inikas manugang na. Sana ka pulos nagimula iti sakit tinagam kan kuana. Ay na, agyaman ak barok. Nakasaysaya at kaunay. Ay kunadan, nasayat ka, napakumbaba kan amom ti agkararag. Patganti Diyos dagiti amin nga raaraw mo kan kuana. Puno day ta anak. Iso saan nga agresat mo ti panangikarkararag ko iti Diyos. Asa apay ko tamay kan ni tatang yu iti turod nga agpakawan. Kadagiti amin nagbasbasulan na kada kayo. Alam mo't nagsarda nga tricycle nita arubayan. Ni mo tatang yu di dimsaag. Ha? Oh, yung pangag ti Diyos ti kararag yun anang. Kaya't nakbat lang na makita ni tatang. Un nga rod anak, kat ni adaytan, agturungan ditoy. Brandon anak, pakawanan na kanang iti kinagumsang ngay nararamin ko kan ka. Diyak ko may turan tiyang pakita kan ka ta mabahinak. Namiris ka. Saan na maatur na iti bindot ka no agbalinak at akraut no saan nakagkidaw iti pamakawan ken ka. Natatag, si papakawanak ka na kayo. No pa'y, Adam, sakit tinagam ko ka na kayo ini. Ngam, sana nagtalinag dayta, linipat ko dayta iti pusok. Ay na, agyaman nag-arak ka. Siyak agyaman ka na kayo itatatang. Takamaw dyanan na, maawat dakmutlangan kas manugang yun. Awanan ti sapulak pa itibiyag ko nanang. Takamaudyanan na, naawat mutlaangan ni tatang ti asawa kas manugang na. Ay na nakaragrag sa kakmut unay anak ko. Takitaam, nay isudan adwat agsangsango nga umin-inom. Un nga ron nanang, itiya ay mutlaang ni tatang dito'y balay, naakas amin adagansan iti barukong mga gasawa. Uray siyak anak ko, nakalaglagan itatiriknak. Tatimpuar ti anaraar anang silnag mutlaang iti nakulaapan a puso ken panunot ti amaam. Wan nga ron nanang, ket agyaman akmet iti Diyos nanang, taimpangag na dagiti araraw mi. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Maitag ay to tinapakumbaba. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Agyaman kami itingkay panang taraway.